Vi ste u neku ruku medicinski fenomen, vi ste u životu bili na čak 18 operacija. Da, A jedanput ste bili i klinički mrtvi s plahtom prekriveni na bolničkom krevetu. da. Pa recite mi kak je to bilo, kaj se sjećate? Kaj se sjećam, bil sam operiran na prostatu. I da je ne bilo kuma z menom, ne bi me niko spasil. Jer ne bi nitko nutar došao. Onda, kak sam ja ležala, kumi, dva smo bili tu z Jagnjedovca, v isti sobi. I onda on mene pregledal, veli, svaki čas pa si se počel buditi, pa si natrag žmere, pa buditi, pa žmere. Najenkrat ja vidim, da se ti pocrne. Ja. On se diže i dojde k meni drba veli ti ništa. Onda je išele po sestru, došla je sestra i onda je sestra, to ona mene je drbala, ništa, zvala je doktore. Došli su doktori i doktore pregledali, rekale da nema pomoći, da sam mrtev. Proglasilo vas je doktor mrtvi. Je. I onda je otišel, onda je sestra natrag na telefon zvala, zakaj ste ne probali elektrošokove. I onda su mi davali te šokove, to je bilo od 4 ure popoldne, izjutra do 10. Bil sam tam, gdje sam bil zaprt, nutre nisem više bil v sobi. Na intenzivnoj Na njezi. intenzivni sam bil, da. I onda, ja niš ne znam, nego došli su moji po mene i onda je doktor je pustil nutar da bude vidjel, el bom ja ovče Reanimiran. da, el budem na nje, el je budem osjetil. Onda sam ja pitale, drbal, veli me doktor, ja se ne sjećam, to mi oni su pripovedali, to se ja ne sjećam. I onda dok su me drbali, onda je doktor me iscukali i svakak. Onda da sam pregledali, veli doktor, veli pa to je, poznate vi to? Poznam. Ko je to? To mi je sin. A poznate ko je to? Poznam, to mi je žena. Znači I tak- zbudili ste se. Tak sam se onda budil. Aha. A recite mi, vi ste 18 put operirani. Da, Kaj mislite, zake je ta nevolja vas zašla? Zake ste toliko put morali pod nož? to ja ne znam zakaj. To je isto tako, kak da bi rekla, da znam zakaj sam došel v šok, kaj sam ne znal više za sebe, ne. A inače jako zdravo živite, jeste kad pili alkohol? Ne, da. Pušili? Pa velim, ne pušim, nisam nikad niti jednu cigaretu. Niti ne pušim, niti ne pijem. Pa nisam za taj lonček popil, nisam popil vino. V životu? Ne, Celome? kak sam stara 76 godina. Eto.